الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الغني غني الشريك والوزير ومقدس غني الضد والند والشبيه والنظير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البشير النذير والداعي إلى الله بإذنه وسراج المنير اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم ديتا محمد عليه السلام بس نجبر مادك مجر غلام نرجع رحمة شننا جبردك به Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem kişilerden hem cinlerden bulgan Müslüman hem Müslüman bulmaganlarının barçası içinde Allah Teala tarafından bilgen bir rahmettir. Ol müminlerge Allah Teala'nın bulagi. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ise لقد من الله على المؤمنين إذا بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين Allah Teala müminlerge üzlerinden peygamber kundurup zor nimetler verdi. Peygamber müminlerge Allah'ın ayetlerini okur, onlarını müşriklikten, bid'at hem başka neslerden paklar, dahi Kur'an'ı hem şeriat hükümlerini üretir. Gerçi onlar Kur'an inmez burun, aşık odaşuda bulsalar da. Şınlatta Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem halıklar bozulgan, dünya pişirangan vakitte peygamber bulup kile, hem kıskağına vakit içinde birinci şiratta gariplerini hem ondan sonra olar misalında başka halklarını müşriklikten, bid'at hem başka neslerden paklay, milletli kişilikini buna kadar görülmegen yukarı derecelerge kütere. Ol kişilerinin, milletlerinin birisinden üstün tügül ikenligini kürsete. Allah Teala karşında üstünlük, ayırmalık fakat takvalık bilengine buluğu mümkün ikenligini anlata. Onun minada söylegen hutbesinde eytkenleri üzünden son kilgen halklarga bir nasihat hem kursetme bulup duralar. Ol eyte, iyi kişiler, şınlıkta sizin Rabbiniz bir, hem otağız bir, garipnin garip bulmagan kişiden, hem garip bulmagan kişinin garipten, ak tenlinin kara tenliden hem kara tenlinin ak tenliden üstünlüğü yok. Bir kişinin ikinci kişiden üstünlüğü fakat takvalıktağına bulurga mümkün. Bu hadiste kişiler arasında ayırmanın fakat takvalıktağına ikenliği açık görüne. Kişi küp mü kübrek Allah Teala'dan korksa, ul şul kadar üstünlük. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ise İnne ekremekum gindallahi etkakum. Şındıkta Allah huzurunda hürmetleriniz Allah'tan korkup günahlardan saklanışlarınız. Hatta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem turunda Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de onun başkalar gibi kişi bulun. Hem onun da üstünlüğü fakat Allah'a bulgan ışanışında şul ışanışını başkalarına jitkirundegine bulun eyte. Allah Teala eyte. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. Allah subhanahu teala eyt, min siznin kibik bir kişimin, mina Allah'dan vahiy buldu, sizin ilahiniz barça yaşayışka birgine ilah edip. Allah Teala kişiler arasında Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ni peygamber itip soylap ala, ona özünün barlığın birliğin kişilerge jitkiru vazifasını yüklü. Allah Teala'dan korku, ona şanu peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ge turmuş alıp barığa kumaşa olamı kirisinçe ol başkalarga örnek bulup dura. Nice asır boyuna küpmü kişiler özlerinin turmuşlarını onun misalında alıp barığa tırışalar. Hem şul tırışuşalar yeryüzünde de ahirette de oңırışka erişuşu en baxtlilerdir. Halka Allah'ın ilçisi sallallahu aleyhi ve sellem'ge yeruşu devletler olga kiteler, şitleşuşular yukka çıgalar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in turmuş yolu fakat Allah'a şanıp alıp bargandağına
хаклыкны табарга мөмкин икәнлекне күрсәтә. Бүген динди генә түгел бит, Коръән, намаз укып кына тормыш бармый бит дип әйтүчеләр дә бар. Әмма Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлламның тормышына карасыннар, ул Коръәнне, намазны иң күп укучы гына түгел, башкаларга өйрәтүче дә булган. Әмма ул кешелек тарихында үзенең әхлагы, тормыш алып баруы белән кабатланмас мисал булып тора һәм кыямәт көненә кадәр мондый мисал булмаячак. Әбит Айша анабыздан Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлламның холкы турында сорагач, ул аның холкы Коръән иде дип җавап биргән. Коръән, намаз укып, дөньябызга кимчелек килер дип куркасы юк, дөньяга иң канагать булган, иң күп шөкр итүче һәм дә Аллаһ Тәгаләне иң күп мактаучы, аңа итагать итүче кеше дә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям булган. Кеше Коръән укып кына, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям тормышын өйрәнеп, ул алып килгән шәригатькә ияреп кенә тормышын дөрес алып бара, дөнья һәм ахирет дәрәҗәләренә ирешә ала. Шуңа күрә дә аның тормышын, сирасын өйрәнү кеше өчен зур әһәмияткә ия. Аллаһ Тәгалә әйтә: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Шынлыкта Аллаһ Расулында сезгә ияргә тиеш булган күркәм холык ва яхшы сифатлар бардыр. Аллаһдан савапны һәм ахиратта җәннәтне өмет иткән хәлдә Аллаһны күп зикр итүче мөэминнәр өчен. Аллаһ Тәгалә кешеләрне төрле төстә, төрле дөньяви дәрәҗәләргә, байлыкка ия булучылар итеп яраткан. Дөньяда бер кеше икенче кешегә мисал була алмый. Мәсәлән, байлыгы дәрәҗәсе барлар буйсынып яшәүче яисә мохтаҗ кешеләр белән, җылы якларда яшәүчеләр, салкын якларда яшәүчеләр белән яшәү рәвешләре төрлечә булу сәбәпле бер-берсенә үрнәк була алмыйлар. Әмма Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям байларга да, ярлыларга да, көньякта яшәүчеләргә дә, төньякта яшәүчеләргә дә, ягъни бөтен кеше өчендә үрнәк. Чөнки Аллаһ Тәгалә аны галәмнәргә рәхмәт итеп, кешеләргә һәм җиннәргә үрнәк итеп җибәргән. Кешеләр аның күркәм сифатларына карап, Аллаһның рәхмәте белән ислам динен кабул иткәннәр. Аның юмартлыгы, киң күңеллеге, түбәнчелеге, кыюлыгы, акыллылыгы, гаделлеге, мәрхәмәтлелеге һәм башка бик күп сифатлары бүгенге көндә дә күпләрне гаҗәпләндерә, ислам диненә керүләренә сәбәп була. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям бер кешегә ике тау арасындагы үзәнне тутырып торучы сарык көтүен бүләк итә. Мондый дәрәҗәдәге юмартлыкка гаҗәпләнгән бу кеше үзенең кабиләсенә кайта һәм: "И халкым, ислам динен кабул итегез. Мөхәммәд ярлыктан курыкмый торган кеше бирә торган бүләкләрне бирә" дип әйтә. Курайш кафирләреннән дәрәҗәле кешеләреннән булган Сафван ибн Умәйягә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям 100 сарык бирә. Аннары тагы 100-ны. Аллаһ белән ант итәм дип искә ала Сафван. Аллаһның илчесе беренче бүләген биргәндә минем өчен иң күралмас кешем иде. Әмма ул миңа бүләк бирде һәм минем өчен иң сөекле кешегә әйләнде. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллямның юмартлыгы Сафванның ислам динен кабул итүенә сәбәп була. Бер мәҗүси үзенең кылычы белән Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллямны үтергә уйлый, әмма Аллаһ Тәгалә үзенең илчесен саклый. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям үзенең киң күңеллелеге белән аны гафу итә. Ул үзенең кабиләсенә кайта, ислам динен кабул итә һәм башкаларын да ислам диненә инди, һәм аның кабиләдәшләренең күбесе аңа ияреп ислам динен кабул итәләр. Византия императоры Иракли, шул вакытта император булган Иракли, Әбу Суфиянның Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям турында ул бер кайчанда хыянат итми, кешеләргә бер Аллаһка гына гыйбадат кылырга, Аллаһыдан башка ширк катмаска буйра, путларга табынудан, гыйбадат кылудан тыя, намаз укуны, садака бирүне, паклыкны таләп итә дигән сүзләренә җавап итеп, әгәр дә син әйткәннәр дөрес булса, ул бүген минем кулда булган нәрсәләргә ия булачак, мин аның чыгачагын белдем, әмма сезнең бергез булыр дип уйламадым. Әгәр дә мин аның янына барып җитәремә ышансам, һич шиксез аның белән очрашырга тырышыр идем. Инде аның белән очрашсам, аның аякларын юар идем дип әйткән. Бу инде Византия императоры Иракли, әле ул вакытта Византия әле көчле империя булган, әле аның таркалуы турында беркем дә уйламаган, гарәпләргә яңа ислам дине килгән, яңа күтәрелә генә башлаган вакытта
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ilçiler jibere, İslam dinini kabul ettiği için patşalarga. Hem şuşu Irakli ayta, min onun ayaklarını yuvar idim deyip. Şul vakitte. Özünün kolunda vlas derece hem indi bütün boylıklar bulgan vakitte ayta. Tege jingilgen, yarmuk soğuşlarında jingilgenden soň tugul. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem turunda haklılıkını hatta düşmanları da tanırga mecbur bulalar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin abruyu, kurkam sıfatları onu kure olmagan düşmanlarını da üzerine celip ite, ışanırga mecbur ite. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem kişiye şundaylık tesir ite, hatta onun sahabeleri onlarga turu qararga uyalalar. Mısır'ını buysunduruşu meşhur sahabelerden bulgan Gamr ibn Gaz, radıyallahu anh ömrünün ahırında üzerine soğuşan ittişlere tübendekiler neyte. Min uzak vakitler Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bilen birge buldum. Ama ona qarata bulgan iskitkeş mehabbet hem ihtiram hislerim sebeple birge bulgan vakitlarında min onlarga bir koşanda başımı küterip onun nurlu yüzlerine tuyganışı koruy olmadım. Eğer de kimde bulsa bugün minden Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin yüzün suretlep birini sorasa min onu buldura olmayayım. Bu birge bulgan sahabelerinin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e bulgan münasebeti, onların onlarga niçik buysunuşan buluları, hem indi sahabelerde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e qarata edeplilik hem yolşanlık şu derecede bula, onlar hatta onlarga sırov birge de uyolup, şuldan bir bedevinin kilip sırov birgeni kütüp oturganlar. Hem şul sırovga bulgan cevaptan üzerine fayda olurga tırışkanlar. Hem indi bugün günde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ni gadi kişiye sonrap kişilerini onun sirasını inkar edip kiri koyup uzun Müslüman sanavçılarda var. Hadislerini yok diye kişiler de var. Şimdi bizim orada andiler de var. Hem meşke gelip namaz okup hatta cennet cehennemini kim kurgan deyip aytuşlar da var. Bu sözler elbette indi kişini küfürlükке çıkara. Onun şeyberlerden sak bulurga gerek. Üstümüzge yükletirgen amellerimiz var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin ahlakını bilemiz. Hem indi şorga tırırsak bizge şol jitep. Biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ge elbette indi biz onun kadar bula olmayacakız. Ama biz onlarga umtulu. Ul her birimizin buruşudur. Umtulu şulay bulurga tırışu. Hemin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bilen bulgan Mi'raj vakıgasından soň kaybirevler ona şanmıylar, köfürlükke çıgalar. Şunda uluk sahabelerden bulgan Ebu Bakır radıyallahu anh hiç ikilenip durmuşa Muhammed eyttiyken demek bu şınlıkta şulay deyip eyte. Biz bugün Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem kişiler arasında en üstünü, kişilerinin misali örneğe bulun. Qarab gittik elbette indi bunu 10-15 minutlarına qarab bitirip bulmay. Hem indi onun tışkı kıyafetinin, içki dünyasının kamilligin, şeriat tıyılgan şırlarda terbiyelengen bulun. Hem de indi bugünkü ahlaksızlık muhitinden turmuş olup baruşu kişilerge indi onlarını anlağı bir kıyın. Hem şındat da indi bugün günde qarıyız eli üzümüzün orada da niga onday sakal üstüresin deyip Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin sakalı ortadan qaraganda görünüp turgan tışkı kiyimine qaraganda ul şalmadan bulgan her vakit ul şapandan bulgan hatta bizning mana bugün günde indi babaylar deyip indi babaylar bitlat tiglay bulay deyip aytmışlarını bugün ko'rga turib kela hammana men imam bo'lib kelgan vaqtda bundan 19 yıllık bulay indi nidan birinchi retga o'tira turgan babaylar bütünüsü şolma şapan giyip basalar idi. Namazını şolma şapan her birisinin şolması şapanı var idi. Meşitke kilgeçkine bulsa da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin kiyinu revşine şorga tırşalar idi. Hem indi şındap da indi ul tırşkı kıyafet bilen bulsa da hatta şorga tırşı bizim buruşlarımızdır indi. Hem indi içki kıyafetler turunda elbette indi. Müslümanlar biz aramızda birbirimizge qarata in ışanışları bulurga deyiş biz. Allah Teala hemmelerimizni indi amellerimizni kabul kılsın. Bütünümüzü de şuna umtuluşlardan nasip kılsın. Всевышний Аллах отправил Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям в качестве милости для миров. На это указывают его слова. Мы отправили тебя только в качестве милости к мирам. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям милость, которую Господь оказал людям и джиннам, как верующим из них, так и неверным. Он пришел, чтобы призвать их к Аллаху, вывести из мрака к свету. Всевышний обратился к нему с приказом: скажи: о люди, я посланник Аллаха ко всем вам. Ему принадлежит власть над небесами и землей.
Нет божества, кроме Него. Он воскрешает и умерщвляет. Уверуйте же в Аллаха и в Его посланника, неграмотного, не умеющего считать и писать пророка, который уверовал в Аллаха и Его слова. Последуйте за Ним, дабы вы последовали прямым путем. Жизнь Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, представляет собой безупречный образец для всех людей нашей планеты, так как Творец Вселенной в Коране повелел. И воистину, награда для тебя от Аллаха неисчерпаемая, и поистине ты человек превосходного нрава. Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, это такой пророк, который вознесся на вершину благочестия и стал образцом высоких нравов для всего человечества. Всевышний Аллах представил в Коране Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, как усва-и хасана, что в переводе с арабского означает наилучший образец, как сказано в суре Ахзаб. Посланник Аллаха, образцовый пример для вас, для тех, кто возлагает надежды на Аллаха, верит в приход судного дня и поминает Аллаха многократно. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, прожил образцовую жизнь, обладал такой прекрасной и гармоничной внешностью, подобной которой не было на земле. Однажды знаменитый полководец ислама Халид ибн Валид, Сайфуллах, меч Аллаха, радиаллаху анху, заехал в гости к шейху одного из арабов племени. После окончания традиционного приветствия шейх попросил его: «О Халид, опиши нам внешность и привычки Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям». На эту просьбу Халид ответил следующим образом: «Это просто невозможно, ибо для описания посланника, саллаллаху алейхи вассалям, не хватит всех выражений человеческого языка». Но правитель этого племени стал настаивать на своей просьбе. Халид, не сдержавшись, после настойчивых уговоров шейха воскликнул: «Посланный таков, каков тот, кто его послал». Но так как Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, послал сам Творец Вселенной, то представьте могущество того, кто послал Мухаммада на землю. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات ذكر الحكيم إنه هو السميع العليم الغفور الرحيم المجيب الدعاء.